ji dugre SPL mayo tag mo balari mononga video ni to na mo video ni to atisha share a lurai kong check a posted yen SPLM IO dito is spokesperson ni mele jenen ke ye jin SPLM IO mel jen ugule sha gwi ene dandi kape lurai kong ka porfale mi je ka post sha gwi ne dandi en video ni to na bi waje ngan chero ay ne chiang ba yo weakness dunen sharing la lar ke nuori ba larji be bene jog jethne ne la lar ke nuori ba larji nduor shile ne je pale ne jog jethne medan chai report cha der ni ene de te kisijin cha kana SSPDF shi ubin shawari da SSPDF a shakan na ene da yawo ji katijin a shakan na SPLM IO me lare yen wo yen social media here ngai ho biya utilize di wo propaganda edereje utilize di wo nshwondun edereje utilize di wo nshwondun edereje larara di wote mu gwa mu shialar dere utilize di wote mu je mu shalariye dere utilize di and to dialo hiya kan ngai mu larke lurai kongo be ndu ne pose kue kai kue so ngai milere kontin bane bedol lurai kong hen kai ka psychological warfare she understood jen ngani sha nye ke propaganda nangwa ko spokesperson jen sha train nangwa ma shu je sha nye nangwa ke ma sha psychological warfare cold war ma sha ngai SPL mai wo melel ko die we are too holy akon holy sha ko de report no we are too holy with more na me matika shuong matili jo maladi je matili leb maladi je matili tu maladi je an shuonu bas ga jine ke len shuondu matili leb maladi ne shuonu mashi lad mashi shunga bum man shunga du ba i bas ne ke le shuondu for example and we mona biranje cha yen kete ke shuong cha chene je ka ba yen ke rundial mo yen ke je ke rundialo cha jui ke luk erami luke krami luke che u che ke chro do gorne de pel te ba make sure ba rame ba jui baran yen ne ke le chuonde te ne ti ya na ba quest list ke ti ke chuong e wodi man chuong te ji kere ulong ka larar bai bas ne ke le chuondu en chuondu ba bas kamati ke leb mo go mo luongi chuondu ke larar mo luongi chuondu ke news na cha chuondu cha bi bas medan la kwes nga mar me la kwe ko nga la wo re ga nga ma bibid me la ne wo ko social media mo jan je ka live mo jan je face to face di le bu gaay ke ngar me jim chele tedi kum la ro he longo social media me yele bede me la kwes nga ma la jona jin ngar me la bidi na me jin biro du le longo wud woro wale mete mo lar ke ga man ni kong bi longo lat biro bi longo wuka la lat jin bi longo wud wor eno mo lade me la lade je mar la je ngan ba ju ha mati mo luanga lad mati mo bo luanga lerna mo gwa de nga bas ne ke le shwon ke de nga yunga ke ta ka shwon mate mo gwa mo de le ro de shay de wo luanga lad niam na mate mo wa o ter kra shay de luanga ter yen SPL mai o shay dun je yen nwan de tim shay shwonun shay luanga lad mo non video ni to lurai kongo propaganda je men chaka na ken
we wunong chakna SPLM ayu we evidence ni ken we news we evidence ni ken we news cha tuoro tur ko ngi je spokesperson a shema lade gwe ke je international community she bu news ne kon yin ti kon yin na mi la ne propaganda kai en ti kon che news ne ke kon news ne ke international community news ne ke win mon ko je ngai ke je spokesperson a shema report ma shema she report la ngai kon ne kai cha ngai je we mon kon nene sure mon mi kwele engage ne kele El Jazeera kwele engage kele ke a spokesperson kanongu we build a relationship kwa build and connection kwa build kanje no shie mo ye report ba believe ken kwe o bribe ne ke na kwe o lele ke di a relationship no kwe build kane ro kwe o engage o shie mo report ba no don kwe kai kwe so e ko ni ngai ni je ka ground wi mo no che ngai bi ben ke SPLM ayu enen kendo walai no evidence ko now we condemn en condemn dien chang ne evidence mo la nyol ke je men ni ya condemn chia suro ko nyol bi abo condemn chia video ko nyol bi abo condemn wang god chia ba nyut gatin ya wang di mantin ya wang ke na god chia suor ken chia ba nyut cha xieng wang cha chia ba nyut en video ni ken bia na ko ke condemn ke article to pet pet bia god we con evidence ni ko we mone ling na mate ke evidence evidence te ji ba wo le ni ji enemy je no lar ke lurai ko cha na na kan te video ye we use man ye ba pose we ka video ye pose we almost ka 1 million views we ke je we mon ba no don yendin ya go article man nyun we condemn cha ne cha o jisu jin cha na SPLM as PDF hito evidence ni ko na ke sharp she utilize no she jodi video we she jo nyot ke bia ka post bia brai money ne ti ya ka bia ka post bia we prisoners of war katin bia ran say dere ba nyos na yen chi angai chi propaganda chi angai chi psychological warfare chi angai gari chi ala kut gari chi ala Jesus Christ min bi we na han kai chi kai de lar ti ma de Martin chi la kut mu bi we ham too holy ba de wuling din wa kai Martin mo bai ku ju bai mu yong ka ne ke len chuong du bi mu jetin ba yung gun ne ke len chuong du bi mu jetin chwal ke ye spokesperson ni chia gor ngwa lor spokes you talk be right che mu bi ngong na ka we ngungu person writer ke ngungu teleje mu bi agora ati ko le dir mo da mu ku yitu ngore bi ayo translate ke je video gare ga de da gwa da mier gare ga de da che na ngong ke ngori ati ko le nyindir me da la active lon ka diere ke SPLM ayo party roje ke gora ke che ku na ke ngori loro tina enje ne nyer ke je jang me wa o yen dut ba de na ka de da ngwa du che mier ma lingi je video de ngone me de la active ngwa tisino at least de ngone de la active de luin ka fo metisin ne ngwa tisino de report du la leri ku video ku enwu enye ne ndi ku international community ku pay attention to mencha utilize SPLM IO changa je kene chiem kwa report enje ne ba nang international community ke wali no ba unyo report nyo cha utilize ken changa kai mi a report ken they believe ka ken tin na kai sharp kien wanga chieng sharp kien
mi de kulu nyot gari wode sha la remene me sha we spare no lives men larke kume juba kana nuor we unike men larke me cha wo nyot piane be pal ku ne ga pose kon ngam ku ke pay attention to we mo dong ye ku pay attention to nen ga kon so Sudan ni zero lam ne nga ni cha ne ku pal ne dan cha ne ngai ne ken SPL mayo cha ne ngai ngan cha ngai ken cha ngan nga to bia wo pal ne mo gar me ya wang mo ne ti ya na mo ngu bia wo pal ne gor ne ga with evidence bi ne gor bi gor bi no bi sure bi yu bo comment bi ndu mi gor bi yu gor yen ci am lere jena larke SPL mayo ne ken you spoke sponsor ni kan ne di kuna pay attention to ye ma kwa report ba nyo na wi mo no dong ba nyo report nyo ke che ne lare ka media ne tidir na ai radio ni na ngu mira FM kulu radio ni ko dir mani pe ni ko dir ko dia te social media chaka control kuma juba ken nurwe ni ken kami chaka control mate kai ma cha report lurai kong ba wonyo report ken pe ni ko dia kan pe ni ko dia ma ka kwa ka follow international community ko ba uji ka me ya report ne radio we ba wonyo report ken cha gara ara no cha gara ara ko ye ne no cha gara ara ne kon din ku ne ba gar chum ne na dur mi shwal nuor chi won tin la ne ga nan ga international community ko lam ne ngani chala ram mo politician ke spell mayo mate ma la de pay attention to they don't give a damn they don't give a shit